Yesus kelempak yang ini balik tong dokha nak apung jung Gibril pun kinong nyala iba temu balik bantong dokha nak pung Gibril tong dokha nak pung Gibril Yesus kelempak bi balik tong dokha nak pung Gibril tu ukrabang kelek ban job yang kita ngek baru rak ki cakap balang jong pi Kru dawa let shaka pertai gospel jung Markus kalau nang bakhan dia wang kelek shaka pertai batoyala Kepercayaan yang ni kamu temu yang kita kalau long Kristen, kepercayaan yang ni kamu temu yang kita kita don sabar jong Jesus Christ. Hakmi ngalong ringkat lembat pi. Halakas ni hadu kamu waino kepercayaan. What a promise. Kejingkular kamu crowd tamai. Kau try jong Jesus Christ. The gospel jong Matius kalau nong kamu argo pran, kamu kat pran terter hadu kamu arpo. Matius kalau argo pran dapat bakat pran terter hadu arpo. Ngan cu wan ra yang ni story ke jong ka kindiap ni kejingja jong ni ka pangpreng ke jong ka ke hedin bu Jesus la pipat na ke jiam. Ulai kendo ke suran ke jong u ba ke kentien ke bakat do ke bu kran nya jong sunan chabun kiu no shobreng. Bakata ke jing kran ke jong u bu Jesus kran yang ni pun skep ni ke suran mar dom na preng jong ki ke bal arta tien yang Jesus Christ. Dom na preng jong ki ke bal arta tien. Terang nong kwa nong mel sin problem wat arta tien yang Jesus. What arta tien? What jubu iweiru ipor bapin arta tien no. Ya ka bor ya ka jing klaim, ya ka jing kraw, ya ka jing sta, ya ka jing la, ya ka jing tip. Ya ka power ka jong Jesus Christ. What nong don iweiru ipor bapin arta tien. Kini ki SYNRAN ha ka bor ka sedang na preng jong ki ban arta tien, dan na preng jong ki bala mane dem yo rei don pat ki bala semua arta tien ong Matius. Hagala nong arbu pra ka khot na ka khat nyu ka kut jong ka. Dapat bakhat pra. Jisu nak kata dah hari minggu iya kan ni ke jinglong dengan ni kesuran ulah lek berlas jeng hapreng jongki udah keren nya ki udah la ai hanga ka bor baro habneng barhakendo nomor kata ken tu khi da lek nok ma pi tu pelong SYNRAN ni ki benriu baro da PYNBAPTIST je ki hak kerteng jong pa bat ke jong kon ba ke jong men sim ba koi Dahi kai yaki bersumar yaki eke baro kat ki bangla hukum yaki hak miru ngalong ringkat lembat pi halakas ni hadu ka why not ka pertai hak mi ngalong ringkat lembat pi halakas ni hadu ka why not ka pertai what a promise ka jingkular ka crowd tamai Kau try Jesus Christ. Jesus kelempak yang ini balik tong dokha nak apung jong Gibril. Tong dokha nak awak dia bentong dokha nak apung Gibril. Nomor nu betong dokha nak apung Gibril. Ding nong tu. Hani la di tong pat yang dokha nak kok awak. Ding nong tong dokha wa shisha. Pai ka phang preng ka bang labu dei. Ka jing patha ka bakram. Ka jing patha ka bakram. Kata ka phang preng ka jong ka bang labu. Sopanya shisho sobrang. Ya kini benda pedeng ke bang lah pulih ngai kuat bang nyok ya ke jimut. Bakini kita kijuk ki SYNRAN tu bau Yesus pak. Kini kijuk ki SYNRAN tu bau Yesus ulah depan kot. Hak gospel Matius kena besar berhot ke bakat kendai wong ni. Tu alin adin jongan. Dengan pelong ya pi kinong tong brio. Tu alin adin jongan ngan pelong ya pi kinong tong brio kot Yesus Christ. Ya kini SYNRAN ki jong u ki ba wong khot ya ki kadi ke jing khot ka khawa mangan one good ya Jesus Christ le ale bot ya Jesus Christ wangan pelong ya pi ki nong tong brio shu ki nong tong dak ha ka jing don kam ha kini ki sni ki ba menta ha ba shong ya ka subject ka class ka mission hadis mangla penyar ban sak ban perkhat ya ka jing ya jo ka kam ki jong play Kini kekintin mission kawan kekintin Latin kekintin Greek mengikut ke mission day. Lani hawi kekintin labaran kadi kata ke mission ke jong play. Lani kata ke jing temu ke kamu ke bakal ke jong play. Bakat bang orang play jumut yang kena masuk tu ba. Kani ke por ke bangi mentang. Kidon shibun ke jonon kam ban bendak yang kena ke mission ke jong play. Jesus las dang yang kena ke mission. Jesus las dang yang kena ke mission. Bakula ino yang kini haki SYNRAN ke jong benteng yang kini ke kam jong ke IALAP ke kam ke jing ya tho ya ka khubor ba bha jing brio ula ino haki bagi SYNRAN ke le no ke yap no nan sa pertai la ino haki we pa ke bangai haki jing kai ke jong ki ban mangiru kum jong ki bangai ya ke jing kai jo ke tin ke jong ble Matius ke nom arbu pra ke khot bakat kendai pa wong Namar kita kadau Jesus la tu bolong ye ki wong to ke da lek no ma pi to ke da lek no
ma phi kani ka phang preng lani ka jing thak ka khrau kani ka ta ka mat preng ka kong san hadu ka ta ya jing kristan kani ka kong san hadu ka ta ya jing kristan kam kut no tang bangin shele jing seng kumni kam kut no tang bangin yo jing khoi trai ma la ka ta yo ka jing thu jong blai ka mission ka jong blai kam kut no tang ha bangin yo ya kani ka nom no ka jing kendo lang ka bangin kendo lang kum kani kam sange no tang ha ka bangin yo ya ban le jing seng kam sange no tang ha bangin le ban yo ya ka jing kendo lang ka jing seng dong kam kut no tang jing kendo lang ka jing seng ba ki bon kam kut no tang ka ta kane ka mission jong blai kolong ban reach out ban banyak samlem ban poilem ban knerlem syakita kan kita don kam yo Jesus Christ kita don kam yo Jesus Christ kane kita ka jong ta ka bakra ba ka kongsan hadu ka ta ya ka jing kristan ba ka jing ni jimut ka jong ka la ban yo hakikat on lagi benda yang saya pelaj jemut cilian ka benda ka ban kong mo Jesus ong ki to ke the lenot ma phi kita don ki para jong saudong kiba don kam yo Jesus Christ sabang syong train kapang ka ban sim ko jong ang syong train Marsin cross ya ke Guwahati so ban poi kamakhia son poi kamakhia ngapet na ka jing kang ya chapong ya ani is okay kena barang red kani kia ya di drops kena samla ki la rai kho ki lasti direct ha men shay men ba kia inject by direct hakmat poi ba ki yang hapdeng poi ba hanta ki sai pisa ki di drops kamu sim jong kapang mano ban nyarap lem yaki mano ban nyarap lem yaki shaking kita ki ban le lem yaki ka jing tha ka jong Jesus khle banyak tho yo Jesus Christ yaki kapang kamu sim ko jong abo yo yaki ngilai kran apa Meghalaya jungi kala roi ba ka jing dia ki jing di drops mentai Henry abang apai tang hang tie tang tai bentai bang apai ngakhlempai lot tang ni tai bentai bang ang yo ban syong apa tre bang apai ki khmat ki jong kapang kamu sim mui yakini para ke mesin ke kodo bagi im ke jingim ke bakhan tipchu yak ke bagi kide benne kita bon ke para do ke para snam ke jongi abo ke stage ke jongi ru ke don kam yo Jesus Christ kita bon ke don ke jing kerdo ke maknya mesin ke jing kerdo ke dai than ke jing kerdo yak abang pedi ke kop kasem ke jing kerdo maknya mesin di musyuk kai ba kajingim ke baklam Jesus ke musyuk kai ba ke bon ke im mentawan apa pasti Meghalaya ru pasti Meghalaya ru dong bon ke don kam yo Jesus Christ ke don ki kon sweat ke don ki ru kan thai ke ba sa ke ba kham ki kmi ki kma ke ba im no tang marwai kham don ba pek ba jro yo ki lasi la village ko hospital pin ibi ki don ru ki bri ko kum ki ne ki bom don ba yarap la mi ki wa tang ban ben pek dem ki min nyai ngo yo blai man ba stom mi me po hospital idon dudu idon ikong idon iret mo kini ki khon contagion me ki ba jmo ki ba pek ki min ki ba ho nan sni ni le lang ni le ban ya SYNRAN lang sina ga ying kesem ki perlok ke projol ki para bagi ki le henai ki dan ki way back ki para ki ba dan apa hospital ki bom dan mano menyarap lam ki mano ban le lam ki kajudan ke ministry jong kini ki para ki balik sebab ki hospital balik pan aplam gitu ki bom dan nang apa hospital mano ban le lam kata mano ban le lam kata mundan nang apa hospital ki la shon bo nomor play ki be ka kam ki be ka singi ki jong ki dan nak play ki ba nyobai ki shubo la bo hospital ki hanta ki kum ki marat ki marai mundan ba pe mundan ba jwa ki la don nga kama man ba ni le hospital nyu i ba kum ki ni ki ba thia hospital mundan ba pe ki mano ban swol lam ki Menam step itu man sanding ongol dan ke accident nang pe ngali mare adim la mo nglada ki kam ki jambor ko ada di syam mare mo chite bani pe nang lapo yang tengok iu breu la kriak kan kau siu ngama ban chu sha do mangri breu bala ban sha ba snam la demi snam dia ngam salia kemau ni chwa kadon ke jingja ja hang ti room kadon jing hat ko kali ka dung kanar na ka khawa jung breu ka pe be ka ti thep ka ti jong bia po jung ni ka khawa ro kala kala long play the snam sudah tu ko por mas lek no ngam la sha ko tang lek menyerap lam yuki hang ta menem step mas ni tip ni teman san gong yo le sim dan menunu menyerap lam hang te male mare na pe breu la ka dia ko siu bala ban dia tang awan ka won jru e ma shim lam menyerap lam yuki ban ban e cha kejak ke jru ban te Badai kejap kedua bertempoi apa jawaban juri benras po hastan. Mana ban yo ilam ya ko bekum kini badan kam. Iman kam hadu badan badan tu bang ada Kristen ban le.
Hanai being as Samaritan, melong long Samaria babha. Bangunan kam bantet, bangade Kristen, ngamde Kristen, dan pilih Kristen, dan pilih Kristen. Kiban nyerap lam ban sab span ya ka jingmong, ya ka jingmong, ya ka jingat, ya ka jingpang ha gamat. Malu ban le lam ya kata. Kepertai ke jungi kidan shibon. Udah beliau mana dia Muslim. Ngamte udah bokuno, mereka Muslim juga. Tam setiap bodon ba accident. Kamsha macam syong ye. Kuat banyarap lam yakin mereka kidan kam ya kejira. Kadungan nak bring jongi badan kebensian menyerap lah. Ni sudah baik lendat lah. Maksud mau kau kasih ngelawan nak pok CBC. Mau dikai yang tay pok CBC upli jong niran. Kadang kau ikut baik kawan nang tay kebayang ngawan pasi yang kau ni. Sudah kejap ni kebayang bring jong suruh barang yang. Lu mau sini ni kebayang kejap. Dah kebulan. Jadi nak tak ngapa ni yang kali hasai. Yang kali hasai ni tay kebayang hak cepok kenalah. Lajak bring jabat baik cepok kenalah. Tapi kini perlu kita dan hak tu aja. Kita pergi kiri man, ngapai uai ulang dia keti, uai ulang mang kiri. Mungkin buat menyerah. Mesti untuk uai berang long keti ke mana, keti ke mana cuma yang tahan itu. Mungkin kam mengindah long benda yang thua bangalong Kristen benda ikni kam baru. Kadang manusia mengkeluar menyerah lem yaki. Hagapor kebagi kita kam. Kita pun kita perlu kita berjumpa saudong. Kita dan kami yang berfi menyiap lem yaki. Bakam tame kita kerja manusia kita dong kajing kerdo kajing dok kebagai manusia. Ni kerana gini kita kam kita berjodoh. Benda ini mendadak kam benda itu menglong Kristen ni long Kristen dah kam dan kita. Sudah baik menglong nong sama dia bapa. Henry kita kebagai manusia kita kerdo kita dok. Kiba anong kuno lak nong cha kata ka jingdok ba jongki kalau ma kim non ye hapo jongki kim tip yang Jesu kim so tho yang Jesu kim don cho watang ban berkat from Jesus Christ don bala ban yarap le miki ban tip from Jesus Christ manu so kialem nanta jongki bo Jesu wa ke da le no ma pi to ke da le no ma pi klobong wan sekarang setelah baik ni kejiong do Jesu klobong to wan ma pi bat pelong SYNRAN wong ya ke dalai tapi buat pelong SYNRAN. Kejungkli kejunga kalong. Kini kentin ke, ke lek nok pi. Kini kejumpa kabakra bujung Jesus Christ. Kejungkli kejunga kalong manu bakloi bandai. Mana bakloi bandai? Ayu kebalang kadi bandai. Nak tak kini kejumpa, kini kejumpa bujung Jesus Christ. Kaya kebangi kini bandai. Hatung jusap dia kejungkran jeng Jesus lah hong. Takrang lah ong yang dengan ong biang sahaja sih mana itu apa kalau tu kau yang kayak ke vision ke jom ya ke balang kikuli yang kayak ke vision ke jom ngong ke vision ke jom kalau ada dia tu ibi kemau nanti kemau biang sahaja sih ke vision ke jom ya ke balang kalau apa kini ke balang kan long kan missionary church kini ke balang ke jom ke dia long ke balang missionary church habot kuno ong balang missionary church kayak ke bejak kalau tak kasih nunung kayak kini ke subject mission kita tengah subang apa bersama mana ada ni kata umlo ke jabi ke berkat ke jua kata ni bedon hanga missionary church habis kayak mission subang ada kata tiada apa lah poin mengen wai ke kot lomba nilai tiat ada kot ada dosan spa masnyo ada ke kot ngalai cek kamera ngasong man pulih ka marsun pulih yang ni ke kot yo baik ni. Church is expected to be a missionary church. Lani ka balang, ala community bahkan long ka balang kum ka missionary. Ngalai cek kelas kasih bubur mau ni kai. What do you mean by church must be a missionary church? Mungkin tahu ni kai. Mau pimut kuno, sah bilang bahkan balang ka di balang kata ka balang missionary. Pimut kuno itu ni. Wang pimut kuno ni. Nung thok, dua thok kata ka. Nung kai cuma boleh thok sini kata ka. Wang pimut kuno ni. Habang bahkan balang ka di balang ka balang missionary. Mungkin ke balang kebenar dalam nikiway, kau yarap dalam nikiway. Dan kebalang di bedok rasa lebih melayak ban pak, check away ke mission rasa lapanong kau pak ikiway ki beri ki jomblay ban pak iki balik banyala. Nama apa India don kama, Kerala minta ki don kami ki pastor. Don cu ki balik pulih apa Kerala minta don kam pastor apa Kerala. Apa Assam don kam ya ki nong yarap ya ki ki jomblay. Tak tahu ni ki jingseng pak kamu selong Assam kan selai jemar ki labu yang aban keren ya ki jingseng bersih. Dari dalam tahun balai pun mulai itu lupa nama labu yang amat keren yang keren bersih. Kita pun kita cakap apa asam kita dengan kam. Dan pun kita cakap balai yang kena mission work, kena kam juga ke mission. Apa beri India berkoi, wadah apa Meghalaya jongi hukum jo. Kemudian saya buang kam deh kantang kata kam tutang kata kak temuru penyalap jarap lagi ke balang ke betulan. Kilo ni kilo sen kilo long riu kan jai kilo long mau kiba undan bayar apa lagi ki balang kiba undan nong kmi nong juga undan rang ba hapo juga taban palam lagi cata. Mungkin dah kita ngaruh padam ke jemput ke jonga.
Kata hari bang ngarung dan kejumut jangan. Tak tahu. Habang ong begini ke balang kejungi kan dia belong ke Missionary Church. Ngamut tanda banpa ya gini ki bala puli kejungi lesil ada ublay ibet ada ublay don kita kaplan don kejung mutu ublay banpa iki ngini dua ublay pa iki koi kesini ban mangi pengilong kino kersan iki mendai berjuang pa iki kini yak kini im situ kan mon nande ngini kersan iki ngini follow up iki ngini don kan lem iki hanrai ada ublay pat ibet iki ba begini tray hapo jong ni kari kejungi rukong jo ngini kemau ngini koi banyarap lem iki balang ki balong kente ki balong kena ki bon ha ki balang terus balong kente kena hari ini kesini ibu mentah. Kadang-kadang ibu akan mudunong haba orang kebalang ke belum Missionary Church. Ayu kebalang dari bande yang dia kejing pak dengan Jesus Christ. Don't wait real crowd berkat jungga babu orang kuni. Ngadong caktin paling saya aja kamsa translate caktin kasih. When the winnable, when they are available. When the winnable, when they are available. Job ya kita kepada laban job. Katba kita long lakloy. Katba kita long lakloy. Mut jalan no yaki. Wan ra iki show Jesus Christ kat ba kidang long lakloy. Namar ondala mau ke donu. Nai ondala mau ke donu la shu. Ban tempat yaki hang ta ka jenjang. When the winnable, when they are available. Job ye kita kada la ban job kat ba kidang long lakloy ban snap yang jingi kai ke jingi lap ke jonga ke jong pi. Menta ka pertai kidang sa skol ya ke jingi lap. Ngamtep hadin sipo snap nang ni kan long kumno. Perkat Shibos nan mencuba, bagi lagi jing singelap dan bon kita sangap mentah, lagi singelap, tentang miok sorum dan buat sangap. Mat pisau tu ang kai kejulong juga pertai mentah, kim slam show, kim snot mat show, kim dan jingbang show tapi sangap tenjong play. Tak tahu kiong ke perlok bagi wan sini sport jongi wan ni sangap tenjong play ni wong, wan apa hari Amerika mentah, kisah lagi kejulong jing sang show, kisah lagi jing sang show. Asal start pula teknologi maka jingdon juga mobile jingdon juga tablet jingdon juga laptop jingdon juga internet kita long gseng mereka internet ke jongki kini ko kai bang tep ayu kerja hadin si bos nam nang ni hari tu min dua yo blai bakat barang lap ban job ye kini ke mensim tu ini ya lap ye ki ini ya job ye ki kata kita ngomong lakloy ban sat ya ketin ke jong blai ngai bau jisu klep pa ye ki balik tong dokha nak kapung gibreu ong ipi menne henry wong kele ban tong dokha nak wa ngwa ban kren ye kini ta wong dan bon kinong yalap ki batmu ban lait ban tong dokha na pung gibreu tong dokha na pung gibreu jisu klep pa bi ban tong dokha na pung gibreu te ukrabong kele ban job ye kita ki ban ngai ban ra ki sa balang jong pi ye Krumu dawa let shaka pertai gospel jung Markus kalau nang bakan dia wong let shaka pertai batoya la ka pertai yang ni kam temu ya kita ki long Kristen ka pertai yang ni ka temu ya kita ki ba don shabar jung Jesus Christ ki belong kan Jesus Christ let ya la kenya yo Jesus shaka ka pertai hawi kinti nang ni don kam banyalap yo Jesus Christ shaka kita ki bampat itu yo Jesus Christ ni dan kampat berpensannya ki bangai ya sawan su sedin ni dan kampat berpensannya ki bangai kana makin long ki saki jong Jesus Christ ki wepat takra balai ni dan hapok jong ni kebalang jong ni kumni si para bangai ni dan ni kamutu jong kebalang kalong pensannya ki bangai ben pendan burong yo play ba mapi apa pisan piasan nan sungu yo play be ba ki bobon na preng kini ki samla ki wan cha jing PYNBAPTIST ki badawan cha jing PYNLONG ki jing ID ki ki show play kam dei than ki jing le yalap ko jonga kam dei than ki jing yalap jing temen masan kam dei than ki jing yalap ki dikon ki jing kini ki par bungai ki beran ha ye masan ki ki kendo ki slap ki keren bat ki nang ta ki poi cha jing perkhat ban cha jing yo cross isu ba cha jing preng lu wade ki jing khar sien takra haba pisan ye le ya sam le mi ki we kat katu ko bor ko ba pi la yo kat katu ko jing ai jong le shim ye ke jing ke kya shim ye ke jing so kya po jong pi ba don ke jing ke clear ban ya sam le mi Jesus ki we ndai tham tang ba ya la ba pul pit be no ya la phila balong no ya la ye na sam ha pi kendo ki parok ki parojol ki bawan ki sim jing ye doi nam da jong ki le se abam ndot kam tan ban ap ye no ban doi ba don da wan teng le se ki pastor jo pi kim lap temen masan jo pi kim lap don ki break dan emergency don kam ye ke jing doi pi ni ban doi nam da jong ki barang pidwai pile yang kam jogi jilap ka kam ki thu yo Christ su shiki Andre sini we ko ban lan dan pat ki we dei ki bom dan nok sharai dan ba sharai shu ki ta dan ba sharai ki dan ba ai ba ki kila shu shong sil abang ngoi ki din kila long dai kum kita kilang berat ba kan nok sharai Jesus Christ dan kum kita apa nei ne puno ki tu shu ki ya what ki
Shim ke jike klik joki ban duai nam ta joki shwa. Bila duai nam ta joki namar bakim jule jing seng show let's say kim jule jing seng show, let's say kim ju duai show, let's say kim ju plate tin play show, let's say kim kwa show ban crunch bang ka kambalang ya kum kita ki breo ka kamram ke joki ni kom ban shim ke senjam ban duai nam ta joki. Duai nam ta joki. Bat shim ke senjam ko ba. Ban ya wer lam ki. Kuno na bi shakri lang play ban ni. Long ne am ke jing seng ban ni. Kata kam pelong nga pi belong ba nyeto ikilang bro. Hawa kim le jing sen jo, hawa kim shakri sho yo play. Pi aware ki bikin nyo yang jingin ba jam siam. Kila le ki ko bahan ta joki. Ani ki bobon bikin ngela ta ki ok no. O ko to balang kam long na pinadan na to balang na pinyo jikirku, wan sa balang jongi pinyo thar na. Kum kata ki jingela ta pi. Wan sa balang jongi pinyo jikirku ni kum tai. Hang no jisu wan kum tai. Man kapor bangai lang mang jong kum ta mau ma bi don mo jisu pin mat jing ye pin mat jing jam pin mat jing ye mo jisu la dap kan pa kan ba pin don na pertai pin mat ge jing ye le tu long slur na mang la job na bangai ge pertai yones kan real kan balai balai kan ye kata kentin ta kan lo don kum kini ke ba jangai no jisu Christ ke ba le si kim don jo agi shakri yo gle ka kam nam jo jo pe ge ba su khia ke ban duai bo ble pu do iki ba yo kala ba no iki yang in shakri lang ba ble ba ni yo gle yang in shakri lang yo play. Mar bile ya kata bile ya kam yo bile ya kam mo jisu pha ke le no ma phi. Ke le no ma phi. Ka ta ba ino tu ta ba. Wang tu da penlong SYNRAN ya ki ben rio baro. Ka su khia ba. U khlong tang ban chu pen kla ba mut ya ki. U khlong ya pi ba ya ba ni le cha ka perthai ban shia lap be yo jisu Christ la biang. Wang da penlong SYNRAN ro ya ki. Kamu yo pen tien penlong SYNRAN. Nasi kelak benda ni kiwi kijumut kiba kam jelio neringa ra akan kom bersotu ba. Kani ke kentien ban pelong SYNRAN. Kamu tam ban supin kelak bemut yaki nrei ban hikai yaki ban bot yau Jesus Christ. Ban iye yau Jesus Christ. Ban orang ban kom ban iye yau Jesus Christ. Kani ke kamram tu jungi ban hikai yaki ban iye yau Jesus. Ban ada ke jing iye yau Jesus kelas sokhet agri ki bangai jai. Pinon kam ban penbor yaki ban syakri yo blai. Henun kaman pen bor ki ban duai. Henun kaman pen bor ki ban le jing sen. Kata ka jing ye yo jisu hi ka push ki ka nyak ki. Bikin syakri yo blai. Tapi kili balai bon ki prabangi jing ki man jing sen. Nga ngalap rang bi kedal la bendai na mar ka jing bom sothu. Ya ka jing ye yo jisu ka jing ka jong ki. Mat lese ka jing ye yo ki yo jisu ru ka padan ki jing senjo ha po jong ki. Na mar ha padan ka jing ye. Lo ko do. Kili ki pa ha ba e ki kon. Kipang kisutam min yong pipai yong marway ki khon pishong bat ki habakin bam ki pan bam yong bam se da kane la kim thia yong thia se nei namar bli bai ki habadan ke jinge kamdan yong habadan ke jinge indan manu ban pan bor ki ban syukri blai kata ke jinge hi kala pan bor kala nya ki ban don hajan jong Jesus Christ kabaan bat pelong SYNRAN ki wei ngamur ban ban bot sisuru yau Jesus Christ bot yau Jesus Christ ko ngo ya diktien yau Jesus Christ ukran baru hikai don ke jinga dei ba jan baru Jesus Christ baru bo bat kunju sanru ha ke jinga dei jo pi baru Jesus Christ tadi bentar ha balai ru Jesus on kisran dapen baptis ru yaki dapen baptis ru yaki mengkut tang balai IALAP mengkut tang pelong SYNRAN dapen baptis ru yaki tak nampak bedon kuni kumadan kiwe pat ki para ki IALAP ki ong ba kajing pen baptis kadai tang kadap kajing pen baptis kamde tang kadap kadai ke hukum bari ban le ya ka jisu ong haba kilek la IALAP kira pelong SYNRAN yaki to pen baptis yaki haka kerteng ki jong kupa ukon banu mensia ukon tak ada yo no pen baptis ya kita boleh slow yang ketin ke jong play kita boleh slow yang IALAP yang ketin ke jong play kita boleh don boleh ke jing terang ban nget ban kongo ban bot yang Jesus Christ kita kan kita jaga jing baptis tak nak kau benong biang sajisian ke jing baptis kedai kita boleh nget yang Christ Yesus mendai kita ki bemnget ya kita boleh nget yang Christ Yesus kita coba ong bang nget yang Jesus Christ bak ki bemnget bak syaka jing baptis syaka ngano kamkor kendian pila syukur nak ia dia, syukur nak ia dia. Ni kemana kan yang Jesus Christ mentrek pada pen baptis? Ni kemana kan yang Jesus mentrek pada pen baptis? Kadang kita syukur kepada kenapa pun syukur ia dia. Tak dah bangit yang Jesus Christ. Dulu ban pendap ia kerja pen baptis. Jesus wang
Habilet banyalah, pilek pelong suran dapat baptis yaki way for way. Mendai hak kerteng ke jongpi, mendai hak kerteng pastor, mendai kerteng teman masan, hak kerteng ke jong kupa, ukon bat munsim ukon. Kata kena ke jingkai ke jong Yesus Kristus. Bat kena ke jing pa, bat ke jing ta ke bakrau ke jong trai Yesus. Dapat ta bende ya kene, dapat ta. Uklamong penjam kesai nak kendiat ya ke jing baptis. La IALAP ya tin jong blay, la long SYNRAN tak ada dapat baptis ulong, dapat baptis ulong kahap juk ke kategori lain juk ke kerdan haba bila IALAP ya tin ke jong blay, bila penlong SYNRAN yaki, blay kai yaki, bila ya tu ya jingit, la pensan yaki, kaju ke benda ke kongsan bakalong ban yalam yaki sedupur jong ke baptis. Ndai palma pian penrai yaki baptis. Pialam yaki saya kata benda bikin sentuh yang baptis, bikin sesium gerai yang bikin baptis. Kebobot, hikai lu yaki bersumar yang bikin kai lu kektian bikin Yesus Kristus. Kibangin hadir lagi lah, priang yang Yesus Kristus ladan mak Yesus Kristus kidan kami bikin bam bikin Mesir. Tak ada. Nyai keren yang keting kijong bleng, nyai hikai, kidan ki Bible class, kidan ki Bible study, kidan ki jing keren kumne, kidan ki jing hikai, ka chaka leadership, kidan ki jing hikai, ya ki jing loptet, kidan ki jing hikai, ya ki jing san macam musim. Kini paro kilong ban absai pi, ya ki jing macam musim. Kenang bapin san na ki jing dai baru cross Yesus. Kenang bapin don show ki jing dai baru jan baru. Kenang bapin nom perdu, nomor kidan ki jing ong kumne, balai babun ki petno, kileng na si kiwei per ki barang. Kenang kulung nom yo kalau berat apa mio bam kali apa kali mau kali tamem je kali tamem kali job mem jadi jingker jadi way ni pada apa lang lai jing bam malah kasih ni kong juga tayo lai jing keting jong play apa keren kisama apa keren kiramba apa keren menurut ni sai pi dah jing macam siap dah keting macam jong play orang jing bam macam siap ki baru study gijing sen slot waju benyau bawon gijing sen slot ye jong pi priang dah gijing kemen priang dah gijing hon mar gijing sen slot ada pensan ni pi. Haba yo gijing sang ye waju su khanya mensim ani ke bun pelat probengit ke waju sang ye waju khanya mensim dam baisha dam bajing bam aisha sudah dam air ko umur labiang ka kongsan di ketin jong play ko dan bai mar ni pada tidom madum tar ngilang yo ko jong mudiro probengit shashkor ya ketin jong play priang ketin jong play mar ke por ken wan ban Bagi si asal tin jong play bagi dan kishkor ki babon ki play sedang kishkor ki badai yang melasap ya tin jong play magi bangai kiran kam ya kijing ba macam manusia kiran kam ya kata kijing pentengan ke manusia kiran kam ya kena kijing shlai no konjo mtai tang kijing ngam mtai tang kijing ba kijing di macam manusia kiran kam lu ya ka security miong ka lele kijing ada nomor play ki bangai kiran kam ya kijing ada don usuri no penjat ba suri tu wa baik ka cha ba pipai Tara Petros on, Sultan ulang kumusing uba kerho, uba akmi dengan puno bunyo kelon teli ya kita kilanget yo Kristus Yesus. Bon Yesus yo tu orang panhak no wadi kita ki berajit ki jongo. Kata kade ke taktik jong Sultan tak prabangi ke kamram ke jongi, kabangi nyedon hang ni. Mendai tang bandan ya degree, mendai tang balai nya puli ya kini kijing puli, mendai tang masyua degree, mendai tang ban sunang ban hikai ya pi, hendrai banyak lam ya pi banyak dah ya ki bangai na usuri na penjot, banyak dah ya ki bangai na usuri na penjot. Prabangi, kebendak wa khadu, kau Yesus Ukraina ni. Hadirin bulan Ukraina ni baru. Wah ya kau ke assurance, ni kau ke jepun tikna. Kini ke assurance ke jepun tikna wong. Hakmi ngan long ringkat lem bapi hala kasi ba hadu ka bawai no ka pertai ngan long ringkat lem bapi ka jing kular ka krau tame ka ma perkham tam shu manu laban kular ngeju mawe bani abang kran na kiye badu no ki prabangi ki ba ki chongke ngeju ke mawe ki ko ik mas motanat ba ko jisu kular bang ngan long ringkat lem bapi ngeju ang prabangi ni dol lem bapi Nei, kima ye masam jom kamle le mula pila dono ini ba ye jomi ni don rengkat lemba pi. Hande de pima banyak punya hak tarjol baki atau kom perkhat joki pat. Hawi si ken ino pi. Pim don ka e ka baki ki kwa kimi nanti na pi. Hawi si ken ino pi. Ki ba ye masam kita ngak balik pun tahu cisunya. Haba ulah kular bandar rengkat lemba ngak pi. Kaya ini kejim kular ke jomo. La pi jangai na ula pi kla lene lawat ada pi kenau yu ke jim ke jopi wala pi klat yu mana ka sni wala ngi klat pan dua wala ngi klat pan ayo yo glai bali ni don tang
ni kena kalau boleh dong rekat bangi. Boleh dong rekat bangi. Bukan you know ini. Kalau keluar wong ngandar ringkat lem bapi, ada ke bawai, bat ke kut no, kini ke pertai. Pat kini ke keluar jeng Jisu pat kini kam kami. Ya kita lek banyak sam ya ketin ke jong boleh. Lagi lek banyak sam ya ketin ke jong boleh kalau lagi syam jeng ya kap dong menurut kenal kini kau ngandar ringkat lem bapi. Ngan sam nanti haba amidan nanti. God will make a way where there seems to be no way. Why not how to why? Boleh engkau nanti sam nanti haba idan nanti show. Nama boleh kalau keluar bandar dekat lem banyak bapi. Hak jing tok jung ni selai wang mana konsuat bapi. Nan lampat bapi. Mengalong dekat lem bapi. Kejing keluar ke scam tam. Kejing keluar ke scam. Yang ni kejing keluar melawan wen menurut. Undan theology. Lain undan kita kejing boleh ketin boleh. Undan jing start bertai. Undan science. Undan teknologi. Undan science. Undan kiri board. Kiri core. Jom kiri bertai. Melawan wen no yang ni. Nama kiri kejing keluar ke scam. Hakmi. Kekendian hakmi kiri kejing penken mal. Kiri kejing pen scam. Bagai kemulah keren kalau sisa. Hakmi ngelong ringkat lembat pi. Hakmi ngelong ringkat lembat pi. Yo nana kung kiri kejing keluar jauh Jesus. Kejing keluar ke scam. Ngalor kat lemari. Wajib tiap. Wala dah duk, wala dah kerdu. Syam jing jak, syam jing ye, syam jing pang, syam jing sudah wajib tiap. Try orang mandang ringkat lemari si. Kejing kular ke scam. Kejing kular ke ba ajing tengan. Haba pulih ke dia ke ajing tengan yang manusia ke jonga. Ke ajing tengan yang manusia jonga. Try udon ringkat lemarinya. Kenapa ngalih nangis po? Ketua sengi bang mi nangis pada cakir lah. Masuk temang bah manusia. Menjual cuci mulai kelas lem, menjual ganti tang si tayo ke dasar tan sedang jan, syok tri merway lai sini lai mir, bam merway, tiap merway keren hindi menang bang merumah kalau rumah salia, te sakway menang hidup pani keren te syong atau merway, tiap merway, hei keren kue kakek bang skol kuba, atai kita kajulai, hei kue ngupun kenal yang aku try, udah dekat lem ni. I am with you always. Ngadon dekat bani. Hagalenti hagasingkian. Ngalai marway, ngawan marway. Hapok juga tak tri. Ane ngatip pat ba kupa ukon mensim ukoi. Kita dekat lam menga hagi benda baru. Tak tahu. Daga jingkmen, pada kali pai, pada jingkmen muan pai. Bagi dia jingkular, omtang bagi dia jingkular ke scam, omtang bagi dia jingkular ke slang, ke sulukin, omtang bagi dia tang kita jingkular ke ajingkian mereka, ke jingkular ke aibor, ke aibor. Hani macam yang jingkular kalau aibor syai ni, apa nilai jingnya senggala, nilai yalap tentang kita jaga kami beri kita respontan. Langsung dua mensema, sudah jingkermen bah. Hendak kat bangidang yalap yang ting kita boleh, kat bangidang keren, kat bangidang malah yang keren yang ting kita boleh, ya slow yang bor kita boleh nasional dah. Ya slow yang bor kita boleh, tang hapok cuma ada kita tak ikut musim. Kita menskap yang ting kita boleh. Terap, kadang ke bor kepada kular, kepada next camp maka dia jingkular bandar dekat. Kadang ke bor ke jongra. Terkadang terang ni, kini yang dia jingkular jong Jesus Christ bandar dekat lem bapi. Kekamram ke jongra jong pergi dia bandai. Kekamram jongra jong pergi dia banyalam. Kekamram jongra jong pergi dia PYNLONG. Kekamram ke jongra jong pergi dia PYNBAPTIST. Kekamram ke jongra jong pergi dia hikai yang kita itu lawan juga jingai. Ban sumar iki banyalam iki ban betin iki. Jesus ngan long ringkat lem bapi. William Keri nomor kita Shobun Wan Sherry India wong ni. Expect great thing from God and attempt great thing for God. Kamu tunggu kita kentian. Kami nanti ki bakrown no play. But persang banle ki bakrown nak benta ke burung jong play. Kalau nak play jong ni kami nanti ala ni persang banle ki bakrown nak benta ke burung jong play. William Keri day nashing time set ni. One Sherry India, yalap acting ke jong play. Hui kai, la translate ke yang Bible ke bon tali ki kentian. Ula learn ke Sanskrit, ula learn ke Sanskrit, ula puli ke tin Bengali, yalap acting Bengali. Tho yang Bible ngane translate ke Bible tin Bengali. Natang la yalap jibun ke jaka, jibun ke school ula play ke kateng ke do. Takdang yo ke William Keri University, William Keri School, William Keri Village colleges, moki college. Nomor ni beri jom beli lawan nado keri seni penyalap acting jom beli yang ni por India. But syabun mi nang kiri wang. Expect the great thing from God and attempt great thing for God. Kami nanti ke bakrown no beli. But persang ban ai ban le ke bakrown nak kata jom beli. Ni pat kami no beli tang di berit ha. Ablin ai tang kat ni rubiang ni.
kami nanti boleh ke bakrau tambah sisin bab kami nanti kita akan mau terus persangro boleh ke bakrau no boleh ban pendak ya kan kami nanti ke kamu ke jong boleh nei hagabor ke jong apa ke jong pi tarau boleh ba ke commission ni ke jingpa kalau ke bakrau bar ke kongsan hidup kata kadang kalau nama beningkong ke pendak ya ke hukum ke jong Jesus Christ ke bahas kadang kita jengken priang ya ke gospel, kadang kita kamam jauh-jauh pi berpen priang ya ke gospel. Kebalai ke pendat ya ke plan ke jong belai, berbesar ke beteng ya ke jeng syakri ke Yesus lah depan sedang ya ke. Malah po ya tak jago kot, sebab mesti tu dekon dekon. Balai kadang ke jeng tak ke bakal Yesus Kristus kalau ngabak kongsan, beningkong kadang berpendat ya ke hukum ke jong. Kebalai berpen priang ya ke gospel jeng penim, kebalai berpendat ya ke plan ke jong belai, belai dalam pak plan, berbesar kadang beteng ya ke jeng syakri ke Yesus Kristus. Jayu Nani kai ke jingma ko mi lada ke balang bangi ke bangi mission kya ya ke commission ni ke jingpa ko khra sa likely ke jingma lada ngim pendat ka benda ka bani kong golong ki balang kin sakut kongju ka balang kanum san ka balang kanum kiu ka balang kanum roi lada ngim le ya ke kam no me asa shi ke jingma lada ngim sha skor ngim kim sim kya ngim ke kya ya ke jingpa ko khra no Jesus Christ kabalang kan senang tron ka bagi sing kinawa ta bari ko point sing ko ba ke brio ki jong blay ki num point sa ka thong la ngim don ni ni ma ka ni ka thong ba khraw de kai ka thong ba khraw ji kam de ta man chabdeng ban yalap you Jesus Christ ban yalap you Jesus Christ ban tum tip jabang do ban sha shi ton na jo ba ki wen ki tip you Jesus Christ na ka ji mi jong ha mi jong ki Tara ki brio ki numpoi sa thong la kim pendat ya ke Great Commission ni ke jumpa ka bakra wa Jesus Christ kabalai la ka balang kam shim kia ke bangi kim shim kia ya ke jumpa ka bakra wa Jesus Christ onum don SYNRAN dalele we kim don tang ki Kristen berSYNRAN ya pe tak tahu lebih baik ya ka census jong perdai ka statistik jong ki Kristen kalong 2.5 billions 8.1 billion na ka pra billion ta ha perdai ki Kristen kelibat kanut ke belong sisa SYNRAN yung Jesus Christ. Yang tip dan MC million lo. Dan MC billion lo. Ke belong sisa SYNRAN yung Jesus Christ. Habang ke SYNRAN Jesus Christ ke mamane, ke ba iye yung Jesus Christ, ke ba bod yo, ke ba komo yo, ke ba don ke jide yo bado, ke ba sana ke jide bado. Kita beri ke SYNRAN yung sisa yung Jesus Christ. Handai don bod pat ke bangdang kunta. Sulon nang long Kristen, sulong kalong Kristen, sudan nak Kristen. Tak ada siok kuntok ke beliau. Kuno Kristen kana sebelum mafi besar. Saya pun tahu kita ini kan boleh. Ni tentang Kristen ni melong ke SYNRAN. Lara ka bang kam shun kya ya bane ka jing pa bakra jing Jesus Christ. Kim tentang ke Kristen ki bakam ni di melong ke SYNRAN. Tak apa jing khot ke jong ai ka balang ngi don hang ni. Nama jing so kya dan apa jong na do min shwa bakani ka balang di melong ka Missionary Church. Mani pit mau ya bane man ki por ko yang nak sakran ko jo ki por ki man sawang. So ni pit mau ni dia. Lakani kan jah kali dapat yang bangan im. Batuan besan di dangdon bagi dikon si badan mentah kinang don. Lani lani kam jah mentaru. Nak jah kalawai. Ini suhun ya kata nak kapalang kasi nong Missionary Church ko yesu. Kekamam juga kapalang haka ju pak kare bakra beri. Aku sai ni kindak ni. Pensyur lagi bangai penyasam ya ke gospel sykiwe. Mau pi menade. Kejiram ya ke gospel ndai tang apa pulpit. Dei ma pi banyalam. Kemau pastor Prashan yang uno por hikai yang asal leadership. Mju khalang brot uno ablang brot. Khalang brot kalang brot. Tengi ngidi kino ablang brot. Manong lang brot dei mo pi. Dei mano bala panjala khabun yang hamla ma pi, no pi kendo bagi lok ki jor haka jaga trai, haka jaga bela. Haye ngasan ki wani kendo pi ya shongka dia men slabat ki. Telor pi sutu badan kambe ki jing duai bi khotingi ngiwan man duai ta joki. Pisau tu bagi dan kami akan jenis slot tin jom play niwan menyalap yang tahu joki. Tarang mau pi bilai. Tarang ni penselur ni para pengai ban ya sam ya Jesus Christ kiwe. Ya sam ya Jesus Christ. Nah ya sam coy kabalang ba? Nah itu coy kabalang Christ semua mulai bilang kata. Nah itu coy kabalang Christ. Itu coy Jesus. Kisah kali pipi dan kabalang ayu hantar sama dan kabalang Christ. Nah itu coy kabalang Christ ni kebelak kata nak kam nak. Itu coy Jesus. Pidan jinnya Jesus nak penyarap pipi. Pidan jinnya jah Jesus nak menyerap pi. Bukan dia jinnya kini yang ayam kejong pi. Boleh pun betul
jo Yesus takin ngan so sale ada banyak tho ikiti nang yalam balang pisok no langi ni khot ikiti nang yalam jo balang men penduai na chu penduai ngin kwa ban kring balang ibi nang chu penduai ya oh biar tapi Allah kan ni long juga ku pilong juga ku pedak yang mission bijong lai menyerap dalam kita kemudian kita kedua kepada kita musim terang perseluruh lagi bangai banyak sami Jesus Christ optang lagi popet hari kerja hari jam ke mana ke sini penroy yang kena ke mission kita kapan penroy yang kena ke mission bijong lai mat balai kini menteng krei lagi bangai bat ke boru ya ki kadang misalnya ni kini Jepun krei deacons, Jepun krei ki pastor ki bangsawan nang ta ki evangelist nani ki way pat ki bring jong blay ko ki singi la sing imtep ingin siap missionary ko ki singi imtep in sapha ki missionary ki way ki jaka ki beran apo jong state meghalaya ni ki long kum ki missionary imtep ya kata ni dua jong blay lalu blay ki pit ya kata ngin siap man pha ki missionary kum jo ba kata kapor kan nong ka kan breaking record jong balang jong press hari kasih jantia ba ka balang ka pha missionary penroy pen krek man pen kubor ki bangai dak ki penroy ki jing kai ba miru ki nong nyalam ki ba kloy ben tre ka kan tu le khadu yo ai duai pen tip ba yasa ka ma jong le ya ka ni ki jing kit kya ya ka ni ki jing smoke kya ka dan apo jong ni bangi don ki jing smoke kya ban ya tho ban ya lap you Jesus Christ shiki we ha ka ba kot jong ki jing kren ki jong ang bun ko ni Jesus lap thai ke sunan jong pendap yang ni ke benda ka khra ba konstan ka plan ke jong play mat penyar yang hima ke jong play dak ba penlong SYNRAN bat benteng yang ke jong syakri ke jong Jesus Christ nak ko dong kumni yang ni tu ai ba ke ke jok ke jong sotho ko Jesus ai ke SYNRAN ke ke jok ke jong kai ke jong sotho yang am ni pi ka men sim jong ni mata bang adon kita prank yang ke burden ke setelah ni kita burden ke kita kasih ke don ke jong smoke ya po men sim jong ni ba ka long manyalap nang Jesus Christ syakri kafia walang mga adong walang batron nga mga banlab ni Jesus pitip el for Jesus Christ o balak ban yarap balak ban ajing mi pi balak ban yarap pi pitip yung Jesus kata ya tho kata nga pitip sa Jesus Christ kiwe nan kam haro pin lagi long balong ki pastor ki evangelist kumta nga pitip yung Jesus Christ kata ya tho lang ki la de ki kali ki kame ang long em ngin pan jirap lang ki nong yalam jo balang ang ta pila ko prayer ng gospel of Christ Jesus blame ko pra me gir kam menyalap yo Christ Jesus ni dong kam man pendep man penbrana mi Christ Jesus syakwe Jesus wang ha pile ekni hakmi malong dekat nama pi hadu ko bawai no ngandon kalam bot pi haraka sni bat hadu ko bawai no kani ko perse